verse number 16 sizofunda nje amavesi amathathu bese ngihlala phansi bazalwane. Chapter number 17 verse number 16, 22 and 23. Siyafunda bazalwane. Uhambo lesibili lika Pawuli eShumayela eThesalonika. Verse 16, Pawuli eshumayela eAthene. Kwathi uPawuli esabalinda eAthene, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe, ebona umuzi ugcwele izithombe. 22. uPawuli wema ke phakathi neAreopago wathi, madoda aseAthene, ngiyabona ngakho konke ukuthi nikhonza kakhulu oNkulunkulu. Verse 23. Ukuba kwathi ngahamba ngibuka izinto enizikhonzayo ngafumana nealtari okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho ke enikukhonza ningakwazi yikho engimemezela kini. Cela uthandaza mfowethu. Linamandla uNkulunkulu wethu izwi lakho. Sithembe wena ngalo baba wethu namandla onke. Ngalo wethu ongekho kukhona. Ngalo uNkulunkulu wethu izwi lakho. Wena Nkosi udala kushe empilweni zethu. Sikwathandile umntana wakho esami phambi kwendawo yakho. Ake umbiyele sizo wena. ngoJesu Kristu ophila manje buze we pray. Amen. Hallelujah. Ngifodelwe ubaba ipost ngase ngibone igama elodwa ebelibhaliwe elithi you are set apart for God's purpose. Hallelujah. La esifunda khona kuthetha indoda eshukanisiwe eqala nezinto noma eqale yashukaniswa nendlela yokuphila. Hallelujah. Ngoba sizokhumbula ukuthi uPaulos lo okhulumayo ubekade eqaleni engasiyena ewusawule alibonge igama leNkosi. Hallelujah. Wabese yahlukaniswa noma waseyashukaniselwa. Amen. Wamkela ivangeli likaJesu. Amen. La esifunda khona ke usehambile amazwe ngamazwe wasezofika ke eAthens. Amen bazalwane. Lithi izwi leNkosi engekashala axoxe nabo wabese notice ukuthi kulelizwe leli impela kuyakhonzwa, kulelizwe leli impela kuyakhulekwa, kule ayikho into engenziwa, kodwa into ehlupha umoya wakhe ukuthi izinto lezi abakhonza zona, izinto lezi abakhuleka kuzona. Hallelujah. Wahambe wabheka ewabona ama-altar namagama ebhaliwe, i-altar likaMsali, i-altar likaShempe, i-altar likaManmani. Usathi-ke ngawashona ngasangibona i-altar elikaNkulunkulu ongaziwa. Uthi ngoba mina ngikhethiwe into engiyizele ngizokwembula leli altar loNkulunkulu ongaziwayo. Hallelujah. Wangathuthi ngikhona for God's purpose. Hallelujah. Babe sebeyambuza ukuthi phone zikhona izinto mfethu esiqukida kuzona. Manje wadlula waya la abona khona ukuthi uNkulunkulu ongaziwa. Uthi sengifikile to reveal ubukhulu banoNkulunkulu ngoba vele nalento ekhonza yona idalwe uyena. Bekunganjani nasebe singawashiya lama-altar bese sikhonza odalile iyokukhonza akudaliweyo. Hallelujah. 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 Uthi nginamandla akumamphula loNkulunkulu ngoba ngiyangahlangana naye entabeni. Ikhona into engcono ebengikhonza yona ibukeka sengathi iyamsebenzela, kodwa waseyavela uNkulunkulu. Hallelujah. Wangilanda wangizisa althani lakhe ukuthi ngizoma
Hallelujah. Ngizothi sibizele into eyodwa. Ukuwembula uNkulunkulu we-altar loNkulunkulu ongaziwa. Hallelujah. Hallelujah. Wena ukhethiwe ukuzokwembula uNkulunkulu waleli altar. Yebo libhaliwe ukuthi akaziwa abasoze bamazi uma ngawe bewena ungazange uyinikele ekumemphuleni ungeke usumaphule ungakaze wena ufinyelele ekumazini ngoba uqala umazi uhlale naye bese uyamfunda. Hallelujah. Bese yakhona ukuphuma uyomamphula ufike bekhonza izinto zabo uthi kodwa bafowethu there is an altar of unknown God. Hallelujah. Uyena odale nalento obona ngathi ngcono. Hallelujah. Uyena namandla okushintsha konke. Uyena nakho ukwenza konke. There is an altar of unknown God. Hallelujah. 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 Akaqondwa kalula. Hallelujah. Ngoba sishotelwe ngabantu abazomemphula uNkulunkulu. Nesebekhona bekhonza. Ubona ukuthi bakhonza into abangayiqondi. Bakhonza into abangayazi. Hallelujah. Ngoba bakhange baziphi isikhathi esokuhlala naye. Yingakho uDavide ovela athi ngifuna ntonye uNkulunkulu ukuthi ngihlale endlini yakhe bese ngiyabuka nobuhle bukaNkulunkulu. Ubese eqalile lokho yindawo akwasibona wakwasibona amazwi okuthi Jehova ungumelusi wami ngoba sekafikile kwi-altar lakhe wafunda ngobuNkulunkulu bakhe. Hallelujah. Hallelujah. Uke wathi ma ebhala omunye lapha encwadini ka-Isaya wathi lesi sizwe lesi hayi phela siyangikhonza kodwa ngezindebe zomlomo kodwa inhliziyo zaso haleluya. Inkinga sikhonza into esingayazi. There is an altar of unknown God. Uthi uPaul mina ngiyasazi ukuthi ngikhethiwe ukuze ngizomemphula. Hallelujah. Sengihlala phansi belikhona liphakathi kwabo leli altar ngoba inkinga ke bebefuna ukukhonza into abayaziyo. Hallelujah. Hallelujah. Angazi noma singayichaza yini leyo. Hallelujah. Eyokuthi phela mina imvelaphi yami ukuthi mina ngizalelwe kuphi, mina ngizelwe kanjani, yikuphi kade kukhonzwa ekhaya. Hallelujah. Ngikwazi ukukhonza lento engingayazi. Kwasekubiza ukuthi kube khona umuntu ozoma athi mina ngiyaphakama to reveal futhi ngifuna uqonda kulela altar yebabayi kulona kodwa mina ngiyaya kulo ngifuna ukuyobona befika kwathola le-altar lelo Nkulunkulu ongaziwa wangalibaleka uPaul wathi sengikhona baba ukulemphula leli ubapha abasha abathi noma ngabe izwe selinje sikhona to reveal the altar of unknown God. Hallelujah. Hallelujah. Nana angithi wena unamandla ukusaba emvelo yakho bese uba namandla
nayi firstborn yambazalwane nalo inoba umzali engakanani benomntwana omngaka hayi mana singadlali laba cha bazalwane iqiniso lithi umusulubonile altar loNkulunkulu ophilayo uthi upholo ngiyakhohlwa okungemuva bese ngiyaselulela ngoba phela iyazi ukusiza nje lobo okungemuva ingabo ngoba isasengathayikho ukuzengizokwazi ukuya kuleli altar ngifika ngilephule. Hallelujah. There is an altar. There is an altar. Lihleli lilinde wena bakhona lihleli phakathi kwabantu abakhonzayo. Hallelujah balibone ngoba bekudingeka wena ukuthi ufike uzole emphula ubakhumbuze ukuthi leli altar elalo uNkulunkulu owayekhona kungekabi bikho konke yilalo uNkulunkulu owazinani lezinwele zakho leli altar leli elalo uNkulunkulu athi ngingakuphi nasesibelethweni sikama wakho mangiyilona leli altar asikhuluma ngalo lena uNkulunkulu mina ngizaba nawe ndiyakuphelisa iphakade athi ngeke ngikushiye ngeke ngikuyekele leli altar elalo uNkulunkulu athi lalela bakhuluma bibi athi yasi ukuthi mina angikho lapho ileli altar lalo uNkulunkulu athi njenga asikho naside isikhali asilalela wena ileli altar lalo uNkulunkulu. We are here to reveal the altar of our God. Hallelujah. Nalento ithembile. Hallelujah. Indalo yakhe yena lo Nkulunkulu. Nalabo abantu ngababukela ngantweni bayindalo yakhe yena lo Nkulunkulu. Nalento oqobuda kuyona idaliwe uyena lo Nkulunkulu. Hallelujah. There is an altar. Ubaba seza ngaphambili of unknown God. May God bless you all. Hallelujah. Lo Nkulunkulu ongaziwayo sikholelwa uMamphula phakathi kwabantu. UPawuli bazalwane nokushumayela kwami akusibona bohuha abantu ukuthi bangizwe ukuthi I'm a dynamic preacher. Bathi kumbuniwe uNkulunkulu uthi Nkosi yami ayibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ayibonge igama lenkosi. Ukuhlakanipha esishumayela akusibona kwabantu akusibona kwaleli lizwe. Bathi kumbuniwe ngesabhulo samandla kaNkulunkulu ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu. Hallelujah. Kodwa kube ngamandla. Uthi ngakho lokho nganquma enhlizweni yami ukuthi akukho okunye ngiyokwazi kuphela ukhetha uJesu ebethela. Abethameni bazalwane. Abantu uPawuli bazalwane nifinyelele emazini yena. Yebo. Ayikho indoda engithanda njengoMose eyafinyelela kumazini uNkulunkulu. Indoda yayimphula uNkulunkulu phakathi kwabantu. Abethameni bazalwane. Hallelujah. Uyabona uMose ngisho imvelo yakhe wayetha njengoNkulunkulu phakathi kwabantu. Azathi uNkulunkulu ezulwini athi Mose abantu engizokuthumela bona abantu abanomoya wakho. Akasho uNkulunkulu abanomoya wakho kodwa uthi abantu abanomoya wakho. Ngoba uMose wayesebuNkulunkulu. Ngiyizwa bazalwane. Ukuze bayi-understand kahle ivision ngizomlethela abantu abanomoya wakho. Uyazi ukuthi uMose kuphela owakwazi ukuphikisa uNkulunkulu. Yes sir.
methi uNkulunkulu ngizobabulala labantu athi uMose uNkulunkulu make wababulala wolisusa igama lami encwadini yakho futhi iGibhithe liyothi uhlulekile uMose kuphela ungazi ukuphikisa uNkulunkulu ngoba wayesenkulunkulu ngale ndlela ukuthi wayekhona noNkulunkulu face to face wabona uNkulunkulu ukuthi hayi uMose uyanqabela ukuthi ngiyenze lento wathi opheke Mose aphinoba yethusi yebo bese kuthi ayibheka oshakayo ayibhekayo inoba yethusi noma inoba yasehlathini kodwa inoba yethusi ushamaya ahabusho ukuthi ngeke mlungu ngiyamlunga kodwa isihluku ngeke sibelele ngoba ubheka namandla wangasalwane uyakhulu uNkulunkulu ashumayeli isonto nale-position yefonto asiphakamisi ikhundla kodwa sizamphula uNkulunkulu bayasonta abantu basonta nezono zabo basonta nemikhuba yabo basonta nengabano yabo basonta bengazwani awulungisa bazalwane ngisho amasontweni samabazalwane ligroup lakufundisa ligroup labafundisi ligroup lakukhokhela ligroup lakiboni uNkulunkulu akaziwa laphasi kwabantu isikhathi sabantu sesiphelile kodwa isikhathi sokuthi singene kuNkulunkulu ngithi mahamba kungahambi mina kodwa kuhamba uNkulunkulu olabasika mosha uyabona besengise uNkulunkulu wethu akusekho ngeliklasi lokuphela kodwa sengikwende kule position yokudala angisakali kodwa ngiyadala ngoba ngingcele yokusebenza kaNkulunkulu hayi akekho omunye ngiyamazi kuphela ngoba phela sizonitshela ngoNkulunkulu abakhuluma ngayo bazalwane abantu abasenkulunkuluwini aba-kingdom minded my God abangahlabeleli noma yini abangakhulumi noma yini ngikhuluma ngey'ngane zombuso mina ngikhuluma ngabantu ababhilonga embusweni kaNkulunkulu abantu abazobonakalisa uNkulunkulu emhlabeni ake simelele ukhamasana sengathi uNkulunkulu emalangeni akasivusela abantu abazonkulunkulu abafezile abantu amaseko abo bagcenana kodwa basala abantu bengamazi uNkulunkulu bazibona kodwa sifuna abantu ukhamasana Liko shaka tebe sita luka saya abantu abazombula uNkulunkulu ongaziwayo abazongena emfihlakalweni kaSimakade bafumbulula izinto ezamagugu kunezinto ezamagugu embusweni ongakwazi ukufinyelela kuzona ngisho bahlukana nezona kodwa ngeke ukwazi ukufinyelela kuzona ngisho bayeba utshwala ngisho bahlabelele ubeshumayela kakhulu
kodwa ngeke ukwazi ukwambula lamagugu kubiza ukuthi ungene emfihlakalweni efihliweyo phela basaya emfihlakalweni efihlakele awunangizodwa bazalwane uphume kuleli klasi lensindiso lele ngasemnyango kodwa ungene kuma-ofisi ombuso okitama lenkosi ungene kuwo wonke ama-ofisi ekingdom umbhune imfihlakalo nofihlakalo abantu abazokwenza lokho akusibona abantu ababizwa ngamagama amathize kodwa abantu abazongena ebuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu isimanga uyambulwa akashunyayelwe kodwa uyambulwa ngoba bayakwazi ukumshumayela kodwa